Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbag ita kag impatulad. Ti pagama nagpailinged itinagan a perpekto. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apaidrama ti kapadasak ken ayat. Iti tawan ko a 20 ket 4. Nagayatak iti babae nga inauna nga amang ngam iti siya. Isu ni Imelda. Maysa amang isursuro iti pampubliko apagadalan iti lugar mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Perpekto dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay, naimbag nga agsapam, ading Maribel? Anya ko matinaimbag nga agsapa? Ket nayaw awan kan samot itinagtuktukam abalay? Talaga si katigagarak. Umay ka kumapasyarin ng mabalin, ading? Anya tiga po na nga umay nakpasyaran? Ket sa anak mat amasakit, manong perpekto. Ugalit ti may sa abaro, umay pumasyari ti balasang akasken ka. Pumanaw kan, di ka mang singa, taado pa'y ti aramida. Nangag ko, tinagsaritaan nyo ko ni Perpektaw, Maribel Apaw. Apay lolo, idi pa'y namin sanday kaya. Maditikas daya pa nagsasaom ko ni Perpektaw. Ura di mo kayat day tao. Ipakita manasayaat ka. Di mo papabainan tapno saan na masaktan tirik nana. Nasayaat ket di ang. Tapno sumardengan nga umay dito'y balay. Ay, di mo pigsaan. Tapno amom. Anda di ta sa alas ni Perpektaw. Umay nakapasyaran. Ala, yung kasangwanan. Naimbag nga oras mo, Maribel. Kas itisigod, umay ka man yan pasyarin dito'y balayo. Sige, agtugaw ka, manong perpekto. Agyaman ading. Maribel, adda ko makayat mo may bagakan ka. Agam, inton maminsan sa lahanyan. Ay naibagam ket din no anya dayta. Apay, agayat ka kanya? Kayat nak nga asawaan? Kasta ka di? Una yun dadya, Maribel. Naklaatak pa itimbaga na kanyak. Amangan mat, no diretsyaan mat ti kayat na. Di na kayat ipalikaw-likaw. Kasta nga tangag pa iso. Mabain akon kan kwa na, Arthur. Ay sos, kapoy ka nga ruda. Ha? Amom, dagita babae no maminsan. Aginuungat da, kampaide. Angam kinapudno na. At damat gayam riknada, iti gurguraan da. Amangan mat, nukas jay ni Maribel kan ka. Kasta nga ta, pare Arthur. Wen, isu adi ka maup-upay. Ituloy mo kit di ti agaram kan kuana. Amangan mat, no isun ti kaparagpag mo. Sabagay, husto ka, pare Arthur. Sino da ka di? Nagpintasan da ito yung babae. Di ka ko magbabain. Sumrat ka. Agyaman ak, ma'am. Ada ka din ni Ading Maribel, ma'am? Awan ni Maribel, Ading. Ngamin, imbaon ko ano pan gimatang iti masapsapol mi dito balay. No bigat ton nga agawid day jay. Apay ka di? Adala ko maumay ko ibaga, ngam sa nabale. Inton maminsan langen. Sige, ma'am. Saan ako nagbayad? Aguray ka. Agsarsarita tapay mata.
Diyak pa mo tinagan mo. Anya itayan? Wen gaya man niya. Nalipatak mo ito ngayon baga. Siya gam ni perfecto, ma'am. Manang, kunam kumalatan kanya, perfecto. Di na kun awagan pa iti ma'am, ta sa anak nga on duty ita. Ada akon dito'y balay. Ha? Mumalaman, panag-aawi din nagit estudyante. Urayak dito ni Claring. No kayat na, itulod kumanan ni di balay da ita. Oh, perfecto. Si kamot gayam, apay? Kas iti sigod. Umay kasukunan dito pagadalan. Tay tulod kay di balayo, ma'am. Anya? Mutoy da ita bagyo, ma'am. Siya akong timangigam. Saanan, nakababain mo't kan ka, perfecto. Awan ka diti papanam ita? Awan, ma'am. Iso nga ron nga umay kasukunan. Tay tulod kay di balayo. Ha? Madamag ko man, perfecto. Apay ka di nga aramidam kanyak ti kastoy. Gaputa. Gaputaan niya. Gaputa ayatan ka, Ma'am Claring. Sapay lang kumata di nakagura iti imbagak. Saan? Karbangam da ita. Gaputa may saka abaro. Kan makuna single lakmat. Ha? Agyaman ak tamawatan nak, Ma'am Claring. Agyaman ak unay. Sige, Ma'am Claring. Agawid akoan. Kaya't agyaman ak. Tay manugot kang hitulod ka dito'y balayo. Sika talaga. Syakit di atirong bang agyaman kan ka. Perfecto. Sige nga Rod. Bye, Ma'am Claring. Inton sumaro naman. Sige. Bye, perfecto. Makadlawak mo tayo anak ko. Kaya't ka di asawan da ita. Ganda nagkinaawatan nyo iti dayjay perfecto. Ni tatang mat. Agar-arom pala ang kanyak ni perfecto. Anya? Nay, kunak man nun ni Maribel ti arman da jay perfecto. Uray si kagayam. Anya? Sa bagay, nadlaw kaw asaan akayat ni Maribel. Siguraw, binasted na ni perfecto. Anya, agayat ka ni Ma'am Claring, apok. Ay, kat no maestra day jay. Dandanin sapay ti panagretero na. Mabayag pa'y, Lola. Ngam sana day tatilapad kanya. Uray inauna nga dayo ngumiti siya. Di ka laagbain. Amangan no ibagada pa'y apagkukwartaam day jay a maestra, apok. Di ka din makapili mo titi maibagay kan ka. Ni nga Rod, Ma'am Claring ti kayat ko, Lola. Iso tinakariknak iti nagpaydo mga ayat. Ay, agpanunot ka, apok. Narigat ti mailawlawan. Ay, unay kan pare. Kunak man no ni Maribel ti ay ayatem. Apay ngay. Imbaw imong samatan iti inana. Idi damo. Ni Maribel ti kayat ko. Ngam idi nakitak ti inana. Ay na, nalab at first sight takmatan kan ko na pare. Anya? Nakapimpintas nga amang ni Claring. Agraman ugali na, kumpara kini Maribel nga anak na. No kasta, ni Madam Claring ti kayat mo. Wen Arthur, iso tinakariknak iti nagpayduma nga ayat. Naimbag amalam mo, Maribel? At tatalo asabong ti rosas nga igam mo ita, perfecto. Adda ka din
Mamam, Maribel? Iso ko mati umay ko pa siya rin. Anya? Ni mama? Ha? Manglukluko ka ka di? Tapno amom, saan ka akayat aparakin ni mama? Anya? Asino ka diti? Oh, perfecto. Si kamot gayam dayta. Anya kamatan, Maribel. Di mo pa'y pagtugawan ni perfecto. Ala, agtugaw ka, perfecto. Panawan kayo manlangan? Sa dino di pa na, Maribel. Mapanak iti impyerno! Ay, unay matan di anak ko. Ala? Bayamon ti anak mo. Imayak. Taumay ko manin idarirag ti panagayat ko. Amok! Kwarta laang ti kayat mo kin ni mama. Perfecto. Ha? Rupat kwarta ka talaga niya. Sana pud no dayta, Maribel. Talaga na pud no akin ni mamam. Ay sus! Di mon ibalikas pa'y dayta. Talaga ang masurunak laang adumngag iti bagbagam. Talagang awan babain mo. Nagpuskol at talaga tirupang. Anya? Agyaman na klaring. Ta inaklon mo matlangin ti panagayat ko. Di kagdanag. Ayaten kan ipatag ka iti unos ti panagbiag ko. Agyamanak mo't perfecto. Agyamanak iti Diyos. Taintad na kakanya. Nga inayat na. Uray no nabakatan akon abalasang. Anya ti kayat mo asawan? Saan mo apudpud no nga anak ni Maribel? Saan, perfecto. Ampun ko laang ni Maribel. No pa'y kasta, imbilang ko nakaslapudpud ng anak ko. Klaring, nakaragragsakak tayo naklunak. Ngam, parekot ta ni Maribel. Ngamin, kaguranak, di na kaya taparakan ka. Awan pagdanagam, tasyak tumatlaang ti masunod. Saan kat ati kayat ni Maribel? Aping nagdakamanin dito'y balay ni, perfecto. Di mat kunak asaan ka akayat para kin ni mama? Pilyam mat ati babae ang maibagay kan. Maribel. Pumanaw ka man iti sangok. Pudno a perfecto tinagan mo. Ngam saan ka mat a perfecto para kin ni mama? Ha, sunkon. Maribel, iha, pangaasim ko matagtagtanang ka. Tapno mo, ada nagkinaawatan mi ka ni perfecto. Kat plano minti agkalaysa iti mabiin. Anya? Kano mabalin, saan mo kumalatan abas na birbirngasa ni perfecto? No di kat sursurwam kumamot nga irespeto. Mama. Agkalaysa kamin iti mabiit ka ni perfecto. Pudno day ta, Maribel. Kat sabel ako ma, tadi na kong gurgurain. Adda kada kayo dayta, mama. Didak ibibiyang iti dayta. Tasaanak adumar ay iti maangay akalay sayo. Anya? Kaano ka pa'y anagbalin asukir kanyak, Maribel? Damagin nyo iti bagiyo. Dita kayo manlangan. Maribel! Ala, bayamon Claring. Maamiris ng tumot lahang ti amin. Inlutuan kayo iti paborito yu amakan, Lola. Mangan kayon. Nabsog akon. Iti intad kanyak itay ni Claring nga asawam. Perfecto, apo. Ha? Kasta ka di, Lola? Ala, umay kayo nga ruden, tagdigos kayo pa'y. Digusan kayo, Lola. Kayat yo? Ay, alaman nga rod, apo. Perfecto. Bayamon. Siya kunti mga ramid iti dayta. Siya kunti mang digos ka ni Lola. Sige. Sikat ti makamu, bakit? Kaya tagyaman ka, tanakan anos ka kini Lolak. Sipod nagasawa ta. Dakkel unay pagyamanak dayta ken ka, Claring. Asawa nak perfecto.
Rumbang laang asya kun ti mga sikaso ken ni Lola. Aging nga adda iti puderta, saan ko abaybayan. Isagaan akong nagiti ba tumara kong haagas ka nagiti agama. Kung ati doktor, asan ko aliwayan apa tumara ni dahi ti agas da. Lakay, ikad na ko maitidan mo. Kaya't ko ti ubin-ubitidan mo. Mabit lang, bakit? Ato'y tidanong mo. Tulungan ka bumangon. Agyaman na, tada ka anaanos ang mga asikaso kada kami. Aganos ka, tagmay may sakakat nga ron ang mga asikaso kada kami kanitata. No apay mo ta saanan ang nagaw-awid dito balay ni Maribel. Iso ko maitati kaduam. Di kagdanag. Saan kayo abaybayan kinitatang? Ahawan gayam. Follow-up check-up yung kinitatang inton bigat. Agyamanak. Sapay ko ma. Tamaimbagan mo ti sakit ko. Maimbagan kayo, Claring. Dahita ti idaw-dawat tayo iti Diyos. Adda akon, Tata Perfecto. Kumusta kayo matan dito balay? Nasayat kami, Mayat Maribel. Naimbagman, tanalagip mo tinagawid. Tapno mamuam met, isasaadan mi ditoy. Nadamag ko ngamin ang naggidan kano da mamakin lolo ang nagsakit. Kada kayo kano tinangaywan kadakwada. Bayat ti kaawan ko, Tata. Podno dayta, Maribel. Isu nga agyaman tayo ka ni Perfecto. Gaputasaan na kami abinaybayan. Nga uray amok, amarigrigatan ang mga asikaso kada kami kanilolong. Mama. Rumbang agyaman ka. Tano awan ni Perfecto. Sigurado nga awan tinangasikaso kada kami kanilolong. Gaputa pinanawan na kami mat. Mama. Tata Perfecto. Pakawanen da ko, ma. Gapo kadag iti kinagubsang ko kada kayo iti kalabas. Kinagura kayo iti. Gapo tanyo mabalin. Diyak kayat amaki asawa pa'y ni mama. Tadyak kayat nga adan to kabingay ko iti atensyon na. Ngam ita, nakaamiris ako. Napakawan ka, Maribel. Idi pa'y laing. Katagyaman hak, tanakaamiris kan. Kat di na kon kaguray. Agyaman na ta pinakawandak, Tata Perfecto. Wen, saan kayon akaguray? No di kat maragsakan ang paikit di. Taadan kaduak ang mga iwan kadamamakan lolo. Kabayatan ti panaglakay kan panagpakadda. Kinaguranak ni Maribel, tati amuna, kwartalaeng ti kayat ko kini Claring. Adumat a panangumsi tinang nangeg ko, gaputan ni Claring tinasawak, ngamjak latta ing kaskaso. Ita, naragsak kami nga agdadan na, tanagawi din ni Maribel. Dahito man, ti kapadasak, to'y pagayam mo, Perfecto. Perfecto pagayam ko, agyaman nakiting ka pa ng ibinglay, iti pakasaritaam, ket makunak. Anasayat ka atao, ken napudno ka na agayat. Ala, sapay la ko ma, tagtultuloy ti kinaragsak yo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga ti tinaga na Perfecto, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Eliasha Tumlid. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Logitan.
Isagsagod kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay na imbag na oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged iti naga na Venus, iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ag problema ak unay kadag iti dadakkel ko, gapo iti kanayon da apanagapa. Siyak ti mababain. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Venus. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Napanan tinalay nga inam, Venus. Katkas iti sigod tatang, napan nakila ba? Ape anaginom kayo manan. Inton sumangpat day jay, agsungbat kayon tumanan. Natangsit jay inam. Tada itang-tangsit na kanya. Siguro, at dalalaki na, iti pakilablabaan na. Iso akanayon apaglabaan ni Julius. Ay, anya ka di day tanga ipagbagayo, tatang. Kababain mo da makangag. Saan ani Uncle Julius ti mga ayab ka ni nanang nga aglaba? Nudikat ni Auntie Lorena nga asawa na. Saan nga mo ni Lorena? Lipliputan dan. Ibagak tupay nga da relasyon sa Julius ka ni nanang mo. Ay na, tatang. Saan kayo nga agar aramid iti skandalo? Awan ebidensyayo iti reyta nga ibagbagayo. Ang mga naidarunda kayo. Uwe na, tawan na mo na dyan, Lorena. Sana mamati nga daramid ti asawa na. Gusto day tan, tatang. Ingkay kayo maturugan. Tapno saan kayong agapa ka ni nanang ito sumangpot? Ay, sana ka mabutang itinam. Disnogak tupay. Anya ti bagbaga ni tatang alalaki o kano ni Uncle Julius, nanang? Ay, mamatpati kamot iti dayjay nga amam. Iso ti adda babae na. Kanayon na pasyaron ni Dileng abalo ijay surong. Asino mo tinakaamuan nyo iti dayta, nanang? Katno kanayon nga ayaban ni Dileng apagaradwan. Tap ko asaan laak ti talon na ti ipapaarado na. Anya? Tap yung laang dayta, nanang. Ay, agpada kayo kan ni tatang ama nagatap. Ay, di nakipadpada ijay amam. Mapang-urkon tupay nukas di amat maturog. Nanang, saan nyo ama ibaga ababae na? Taawan mo't pamanagnag yo. Katingay kanayon nga ipapan na iti ayan ni Dileng. Anya nga rod ti kayat asawan day jay. Kat, ada nga rod ipatrabaho na, di ayaban na. Apay, siyak akanayon apayaban ni Lorena nga aglaba. Ibaga na nga rod alalakik ti asawa ni Lorena. Aramid na nga minkat. Iso nga ipulagid na kanya. Iso apatsyag. Babae na ni Dileng. Ay, huston day ta pa nagatatap yun, nanang. Da kayo latta ko man ti agpakumbaba ka ni tatang. Tapno awanin ti apa. Nakababae no ada makangag kata kayo. Ay sa anak nga agpakumbaba iti amam. Nung ka! Uy, Venus. Apay adi ka pa'y lamangan. Malpas ton ti lunch break. Agsublitan to iti trabaho. Namsan ka pa'y anangan. Anya ayat ti pampanunutam. Anya nga tati aramidag ka dananang kantatang. Tapno saan da nga agkaraapa. Ay, lakay kan bakat dan. Ngam agkaraapa da pa'y laeng? Wan nga rod. Sapay nakababain mo ti pagapapaan da. Saan kalatan ama o maamang bagbaga kadakwada? Pampanunutag nga agpatulong ka ni apong ko. Barang isaw ti danggan dagiti dadakkel ko. Ay kat aramidam day ta, barang makatulong ni apong mo. Nakaumay ka maet apaok. Handa ka di bagam. Ada ko maapong. Hanya day ta. May papan ka dananang kantatang. Di ka na yun da pa nagapapa Barang da kayo ti danggan da. Ay, nukas ta.
Puno ti madamdamag ko. Nga ures adino ti ayanda. Katagap apad halata. Wan, apong. Kastamot lang ti pulpulong da kanyak. Kan uray ije balay. Kanayon da nga agapa. Ay, unay matandag iti dadakkel mo. Apay, saan da nga agbain? Kanulaklakayan kan bakbakatandaan. Jakman amo, apong. No apay akas jay da. Ala, bayam apaw ka. Sakto ti makisarita kadakwada. Ay, umayakin pun bigat iti balay, o. Alaman nga rod, apong. Kat agyaman nak, no makaumay kayo. Mabalin ka kati makasarita, uray pagbiitlaeng balasang ko. Wan uncle. Anya ka di day tay bagayo. Sigalangan ti kasaritak. Tano ni tatang mo ti kasaritak. Ang mga nudyak makapagtapel kat madisnog ko. Anya ka di manin ti inaramid ni tatang. Kat no ipadpadamag na babae ka no ni nanang mo. Himbaglakit din ta sana mamati ni Lorena. Pasensya kayo kuman ka ni tatang ko, Uncle Julius. Kinapudno na. Kinasaok pa yun ni apong ko. Tapno kasarita na dananang kan tatang ko. Alangarod, bareng dumngag da. Tanusan pa'y laing agsardeng ni tatang mo. Ipabarangay kon. Pasensya kayo lakuman, Uncle. Siyak ti mababain iti aramidan da. Makita yu, tatang. Ipabarangay na kayo kano ni Uncle Julius. Gapo iti panangiwarwaras yung at da relasyon da kaninanang. Di agsasango kami di barangay hall. Ibagak akanayon da nga ipaayab ni nanang yaw. Apaglabain iti balayda. Awan na nagkaitibain. Kaya't asawan dayta nga adda relasyon nyo kan ni Dileng. Kakanayon kamot amapan ija balayda. Bakitanin day jay. Inauna nga mitisyak. Alang nga na babayak. Aha. Uray pa'y bakbakag tabalo. Awan asawa na. Kaya't asawan dayta nawaya kayo. Siyak. At dalata ka na yun ni Lorena ije balayda. Kasano ko mga ibagam alalakik ti asawa na? Aktal na kayo, nanang, tatang. Siyak ti mababain iti kasta nga aramid yo. Maumakon. Tangtangdanan naklaing dayjay nga agaradaw. Dakkel ti ipapasweldo na kanyak. Isu akay kayat ko ti agtrabaho ken kuana. Adda pa'y siguro sa bali at trabahom kan kuana, Iso adakkel ti papasweldo na. Matiba bukan na. Puston ko nakmat. Sumardang kayon. Kumusta, Venus? Adda ka dimot lang nagbaliwan dagiti dadakkel mo? Awan. Masuro na kon. Ibaga pa'y kit din na Uncle Julius ng ipabarangay na ni tatang. Anya? Kat, saan pa'y laang mabutang ni tatang mo? Saan nga rod? Sumango ka no. Ay na, mababain na ka talaga. Mapampanunot ko pa'y kit din tagtalaw ijibalay. Ha? Sa dino ko matipapanam? Awan nga rod amo ka papanak. Ay, saan kang agdardarasudos? Ngam nukas pangarigan. Mabalin mo mati umay pailang ije balay. Ano samti makikwarto iti kapsat ko a babae? Imbaglaangan taadda ka akanayon ang mga andingay kanyak, Jack. Anya nga iti serbek a boyfriend mo. Nubaybayan kakit din. Nasaya at tanasabat ka dito'y dalan, Venus. Adda napatag nga ibagakan ka. Anya dayta, nanadiling. May papan ka di maning kadananang kantatang. Naku na mo, balasang ka. Apayakas jay ti bagbagan ni nanang mo. Di kidi agyaman ka ni tatang mo ti kanayon kung ayaban nga trabaho. Saan mo, tapagatapan nakpay? Pasensya kayo, nana. Dayta ti problema kadagiti naganak ko. Oray kanayon ko idaabagbagaan. Ngamawan mat dengganda. Ay na, maditikas jeng aramid da balasang ka. Kasano ngay numamati dagiti tao apang ibagbagaan da. Asino ngay tinakababaen no di isod hamalaan. Sa anak mat nga agkurkurang amang bagbaga kadakwada. Ngam saan da matlata adong ngag. Ngalabay am nga rudan na kaong.
Isardeng ko laangan apagtrabahon di tatang mau. Tapno sumardeng meten ni nanang mau. Nasaysaya at pa'y, nana. Barang sumardeng ni nanang ko amang chis-chismis kada kayo. Awanan kay tibain. Saan na siyak ti inayaban ni Diling ang nagtrabaho? Gapo iti inaramid mo panang ichis-chismis kan kwa na. Apay ngagtungpa ka ngay. Tatang, tinungpayo mo ni nanang. Nasakit tinakam mo. Gaputasan mo ang makita ni Diling. Isupayan ti pagtungpa am kanyak. Awanin ti pagtrabahwak, gapo iti inaramid mo. Ha? Sikati mo na anang ichismes kada kami ka ni Julius. Tangay saan nyo ang maayos dito ang problema yo. Panawan kayon, mababain akong kadagiti aramidon nyo. Kamam ti mangibabain. Sikati mangibabain. Ala, agsinong ba't kayo latan? Katangay di dakdanggan. Sige, dita kayon, ina ko nagimpake. Ay, nagdakal matabang mau apaw. Dituyak pa'y lang nga po. Ngamawan pang ibagbagaan nyo nga daak dito balayo Nauma akon kadananang kantatang. Kaya't ko lang idang ikan iti pagnakmanda. Ay, katuna apaw. Silulukat ti balay ko para kan ka. Agsubli ak tumot lang iti balay. No saan ton nga agap-apa dananang kantatang. Nakita da kakade apimanaw. Wala pong. Nga madama ti panagsinong ba't da iti pimanaw Kahit saan na paila ang anak sarda? Saan nga rod apong? Binayandak matlatan na pimanaw. Ay, unay matan ti ugalay dagiti dadakkel mao. No may dakto ayaban, ibagayong awanak ditoy. Uwe, napaok. Di ka madanagan. Anak, iso nga imbayak dito pagtrabahwam. Tasaan kanumot nga iji ayan ni tatang tinapanam. Anya ka diti masapol yo. Agawid ka kuman, anak ko. Amom, inikat dakmeten apara laba da Lorena. Ay, talaga nga awanan ba injay amam. Aging ka kadi dito'y trabaho, kat maipapan iti goray ako ni tatang ti bagbagayo. Nasaysaya at payasaan kayo nga agpakpakita kanyak. Agpakita kay tula kanyak, no nasaya at ang tilinangin nyo ni tatang. Benos. Nauma akon akanayon kayong agap-apa. Iso asaan kayo mutin akayat makita. Ha? No awan ibagayo ang nasayaat. Pumanaw kayo langan. Taado pa'y ti agur-uray kanyak at trabaho. Imay itay agsapa dito'y balay ti inam. Birbiro kan na ka. Napan iji pagtrabahoak. Awan lata nagbaliwan na. Binagbagak nga raw. Ay, ngam talaga. Analaos ti gura na iti amam. Iso abay, antayo idaado, duwadalaang iji balay, apong. Tabarang agkapiyada matlaang. Agpadada ka noon nga awan trabaho na. Urayak nga iso da mismo ti agdawat kanyak iti kwarta, apong. Anak, agawid ka kuman. Amumot nga awan trabaho. Awan igatang kon kadag iti masapsapol iti balay. Sa anak nga agawid, ngamikan kayo iti kwarta. Ay, agyaman anak ko. Baka amumot ten ani tatang mo iti biyag na. Nanang, tiited ko a kwarta. Agpaay kada kayo ka ni tatang. Saan apara kada kayo laan? Ha? Apay nga ikampay laang ti amam. Katkas-jay mo ti ugali na. No saan nyo akayat nga i-share ka ni tatang tiited ko a kwarta? Saan kayo nga roden nga ikan? Ala, pumanaw kayon. Ay saan anak ko? Sige, i-share ko ka ni tatang mo, tiitid mo. Ipalingki yung latan tiitid ko. Tapno adda ka ninyo kan ni tatang. Kan, agitidak iti pagbayad yung iti bills. Wan, anak ko. Kat agyaman ak unay. Agawid ka kuman, anak. Pabisinan akong tawan mo trabaho ka. Anya? Kat no inikak ni nanang iti pagpalingki nang agpaay kada kayo ato ha. Awan,
Di na kaya ba numangan? Kanan na lang matilot-luto na. Ay, oo na yan. Ala, ikan kayo mat iti kwartayo. Ngam ti ipakpakao na kada kayo. Saan kayon ton nga ikan iti kwartayo, no saan kayo payla nga agkapya kaninanang. Agsingsingpot kayo, tapno agawid akmatlaang ijebalay. Ay, uwan anak. No isuti kayat mau, matungpal. Uray siya kung ti agpakumbaba kininanang mau, tapno agawid ka ni ijebalay. Anak, ada kami kanitatang mo. Agawid ka kuman ijebalay. Naornosyo ka din ti bagbagiyo. Makapagkari kayo ka din, asaan kayon nga agapa? Ay, uwan anak. Nagsarita kamin kininanang mau, asan kamin nga agapa. Siguraduan nyo laang, tatang, nanang. Tano agapa kayo pa'y, ay, pumanawak manan. Ay, saanan anak ko? Saan kami nga agapa kanitatang mo? Ay, marigatan kami iti kaawan mo. Iso apakawanan na kami kuman kanitatang mo. Ala, umuna kayon nga agawid. Ilupas ko lang ti trabaho. Kat agawid aktun inton malam, ijebalay. Aging gaita, saanen anagapa dagiti dadakkel ko, tamabuteng da apumanawak, Mr. Lonely. Siguro, no saan nakapimanaw, aging gaita, agparparikutak paylaeng kadakwada. To'y pagayam mo, Venus. Agyaman ak pagayam Venus, iti dayto apakasaritaam. Husto laeng ti inaramid mo. At least, napagkapyam dagiti dadakkel mo. Sapay la kuma, tagtultuloyen ti kinaragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, maingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinaga na Venus, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, keniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Samir Chanfing. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang trabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Ramil. Manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nadismayak iti biyag ko, gapo iti saan anasaya at anapasamak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ramil, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay, permi manan abannog ko bakat. Ay, nagrigat lakid din tibag ti Manalon aya. Kanayon na nabambanog nga agawid. Kat, anyangay nga rod lakay. Nayanak tayo mat amarigrigat. Awan maaramidan tayo Ay, mabisin akong bagat. Anyangay ti sidaan. Sa anak pa'y anak kasweldo lakay. Inton bigat ka nun. Iso asardinas latan at isidaan ta. Ay, awan pa'y mo't naimas amasida. Imbag pa'y kit di tada trabaho. Oray basit lati sweldo, ngam adda pangalaan ta iti igat-gatang ta iti sidsidaan ta. Ala, agidasar ka nga rodan, tamangantan. Naradong matgaya man ti taltalunem, Ramel. Untatang, tapno day tantulangan agmula ti aramidak. Imbag atan alpas maun, sakngay, saan pa'y? Kasapulan yu ti tulong, tatang? Ay saanin barok. At damot tataltalunan nga si Kaswem. Amangan no saan yun akabaalan nga aradwan ti taltalunan nyo. Tulungan kayon. Kabailakpay. Agawaam kit di ti agmula. Tainton malpas mo ti panagmulam. Tulungan naktaon. Sige nga rod tatang. Da kayo ti makam mo.
Day off ko italakay. Tulungan kan nga agmula iti mais tapno daras malpas. Uray saanan. Agi na nakakit di mat. Amok anadagsan matlaan ti trabaho mi jetsindaan. Nang runa, no adu ti customer. Diretso ang nakatakder ka. Kabailak pa'y matlakay. Basta tulungan kan tapno mabibita malpas. Alaman langan, bakit? Nagdaras kan ang nakamula, pari Ramil. Namula amin ang titaltalunam. Wen, tatultulungan nakmat ni bakat ko no kadyang awan trabaho na. Atoy, alam dito yung akwarta. Paggatang mo iti abuno. Agi amanak barang makabawi tamot itan. Nalugi ta iti napalabas a panagapit. Anos laeng Ramil, tsumambatan tumat laeng. Ay, barang tapno at damat ganas ti bannog ko. Ken tapno saan ka malugi. Ala, basta gan-anos kalata. Ituloy mo at talunan ti talon ko. Nay, adda ka mitbarok. Adda ka sa pulam. Matamamot gayam ti mulay Tulungan kayon. Apay, nalpas mo na namulaan ti talon mo, Ramel. Una nang, nakaabuno akpayin Ala nga Rod, tulungan na kami kininanang mao. Tapno daras amalpas ti panagmula tayaw. Untatang, malpas tayo mat siguro amulaan da ito itangal daw. Basit mat gaya man ti saan yu namulaan. Maragsakan akbagay panagkita kadagiti mais ngayon mula ta, kat nagmayat ti rubwat da. Ay kat mayat alakay. Makabawi kayo matan kinimanong mulong. Nga rod bakit? Ay na, mabain akong kankwana. Tas saan arimwar dagiti gastos na idi napalabas. Kat si kamat, nagbannog ka iti awan bayad na. Nga rod bakit? Isu apat tiyag, makabawi kami matitan. Ay na, delikado, Ramil Barok. Adda ka no sumunga da bagyaw. Nangagninanang mo iti radyaw. Anya? Ay, sapay dandanin nga agbunga dagiti mais. Huwag nga raw. Sapay kumatasan dito'y ayan tayaw ti dalapusin ti bagyaw. Ay, nagmalas matan. Numadadaal dagiti mula tayo. Awan lang arudan gasat ti apit tayo idi napalabas. Ala, idaw dawat tayaw. Asapay lang kumatasan nga agtuloy day ta bagyaw. Bakit? Saan kan asumrak iti trabaho? Ita ti isasangpat ti bagyo. Ang mga numarigatan kan tong agawid. Sayang matlakay. Inton rabi ipay mati isasangpat ti bagyo. Andakan ka. Ang mga numarigatan kan tong agawid. Basta dalakit pagluganak sa anak amarigatan. Agan-anad ka nga ron, bakit? Madanagan nanang. Inton rabi inti isasangpat ti bagyo. Ay, katanya ngay nga raw. Malapdam ayat a bagyaw. Kasano nga'y numadadaal dagiti mula tayo. Ay, kararag tayo. Day tala ang ti maramidan tayo ita. Ay, ni tatang, napanan na. Ay, napanagala iti kawayan. Pagtarimaan na iti atap ti balay. Narigatan, ang mga itayab ti bagyo ti bubong ti balay. Sige nga ron, nanang. Tainakmat kitaan dagiti mulak. Ay na, nagpigsamot ang titudo bakit? Kasama pa yung dagiti mula tayo no kastoy laang. Uy nga ron, sayang man yung tibanlubong. Ay, sana mabalin na madadaal dagiti mulak bakit? Ay, rumwarak, inak kitaan dagiti mulak. Anya, madadadaal ka din ti ulong. Kit-kitaam anagpig sa titudo kan angin. Rumwar ka. Sana mabalin na madadaal dagiti mulak kunak Marta. Ay nalakay agparbong ka kuma. Agkararag ka kit di. Saan amabalin arumwar ka? Pangaasim. Ay, awanan dagiti mais ko. Awan nagbambanagan da. Ay, salbag giti kastoy abiyag! Makauma! Ay, agbambanog ti tao. Lumawan ser-serbina. Ay, apay ang tao pa lang ang nagagat. Ti pakapasamakan ti kastoy. Ay, apay ang tao pa lang ti agrigrigat. Nagado babak nang dita.
Ay, apay asan ang mabawasan ti kinabaknang da. Ay, no digat adda bumaknang da. Apay asyak ang marigrigat. Adda nga agrigrigat. Ay, apay! Ay, malas! Lakay, aldawan. Apay anak idda ka pailaang. Adda ka di sakit mo. Awan. Apay nga rod anak idda ka pailaang. Apay, dakas ti agid da. Awan tumot la serbina ti panagbambanog ko. Tawan mo't maganap ko. Lakay, di ka kumamapukawan itinamnama. Panubok lang dagito. Ikakatag trabahon. Kayat ko ti agmaymay sa. Maditikas talakay. Liw-liwa kit di ti bagim. Pinanawan ka nakaidda. Itatasumang putak, nakaidda ka lata. Ano ayat ti problemam no nakailadak? Di ka man lang nagluto kan naginaw. Amumat amabambanugak mat iti trabaho. Pasensyakan, masadutak a bumangon. Alaman laangan. Agi na nakangarod aginggat kay kayat mo. Barang iso ti pakalaganan ti riknam. Kapo iti pan nakadadaal dagiti mulam. Anya ngay tiar aramidem dito'y balayaw. Inkadalusanin atin nadadail ka maisam, tagmula ka manin iti sabalay. Masaduta kong tatang. Anya? Apay, saan yu anang ti kinunak, tatang? Nangag ko Ngam kasladyak mamati iti insungbat mo. Kaano pa ya simadot kan? Italaang. Kahit kaano ngay agumagit ka? Jakam mo. Dinakman pilosupwen si Karamil. Aggunay kaditan. No kunak ang masadutak. Hindi kay makauawat. Arak mo man, Dilya. Anya? Agdi na maglangarudan anadadaal amin dagiti mulayo. Ada pala igatang mo, iti arak? Nang ibaga ag gumatangak. Utangak, bayadan to ni bagat ko. Kat no adda pala ang utang ni bakit mo. Kat inayon mo na. Ay naramel, maasyan kamot akan ni bakit mo. Isu lang arudan ti agirim remedyo, tapno adda ka ninyo. Umutang ka pala ang iti arak. Mangtad ka? Wano agwalaak dito istor mo. Ay madimot ati kasta nga aramidam, Ramel. Kat mangtad ka nga rudan Sigurado abayadan ni bagat ko dayta. Apay matakas jay ti inaramid mo kini Delia. Kasano? Saan amang tad iti arak? Kat makain inumak nga ron. Ala nga ron. Inton maminsan, saan mo nga ulitan ti kas jay nga inaramid mo? Basta ibagamat kan ni Delia. Adi na ulitan ti inaramid nga. Kunamlan asino amang bagbaga kanya. Apay, iso timang pakpakan kanyak. Ala, husto daytan. Agluto akon, tamangan tanton. Minaunak ni Mulaw. Makadlaway ta saan mumutan nga asikaswan ti patpatalon na ken ka. Nakamula akaw na angam sika. Pulos ngawan pa'y naaramidam. Ibagayaw, ta ipatalon nan iti sabali. Anya? Kat anya ngayon ti talunam? Saan akong nagtalon? Kahit anya ko mati aramidam? Awan Awan tumatlat maganganab kong agtrabaho. Ay luko, nadismaya ka la adagaws. Kahit tingarod asawam timang pakpakan kan ka? Uray tasaan mat nga agreklamo? Gaputasan nga agreklamaw, saan kamitin nga gunay? Makarangrang kayo tatang. Pumanaw kayon no may dakla pagsasawan. Ne, apay ngay, nagbaramot ng tibaging bagad. Diyak ka mo lakay. Pero may nagsakit ti ulo. Kanya nga ito tigor-igor ko. Saan ka pa'y lang nga ron da sumrak iti trabaho? Ada ka di kwartam dita. Ikanak, taigatang ko iti para gurigor. Mga lakalatan iti bag ko. Sige nga rod. Urayin nak, tainak gumatang. Ikanak man iti agas a para gurigor, Dilya. Ay, kunak no arak manen Apay, asino ti agurigor? Hindi nga rod bakat ko. Anya nga iti papanan na no saan akasta.
Di mo paymat ngamin ammo at tulungan. Uray sumangpot ana bambanog, iso pa lang ti agluto kas kada aginaw. Apa yung amom dagita? Ay kat ibagbaga na Mabambanog mat kat ti asawam Ramil. Saan la ang makareklamo? Gapot pampanunutan na ti mariknam. Angam ka, di mo ammo panunutan mat ti riknana. Ibagbaga na gayam kan katirik nana. Ay katuan taawan sa bali apang ibagaan na iti marikrik nana. No saan asyak agayam na. Ay, saan mo kumamot nga ungungtan je asawam? Gapo ka dagiti imbagak. Gapo ta ay ayatan na kan? Aglablabos kamutan? Ala. Iyag mo kay din ti agas. Tapag tumaraw kon di bagat ko. Apay ngay. Kaslasan at tumaltalab dagitin inong mga agas. Saan mo't abo mabatig warigur mo? Kapsutan ko na kay. Kaslasan ko na malasatan da ito pa nagrignak. Anya? Ada ka di pa'y kwartan dita. Ipa-check up ka na. Awan nga ron. Awan urnong ko. Tamay pibos matisweldo kay tikan kanan. Anya? Iturturod kung timapan umutang kada tatang. Uray mabainak. Gapo iti panang sungsungbat ko kan kuana. Pangasiw ka di tatang. Pautangan da ka. Ita, masapul mon ti kwarta. Nagkuna nga may nasan ka ngagtrabaho. Pangasiw tatang. Saan ko mga ita ti panang sermonyo kanyak. Nangato ti gurigur ti asawak. Manungal daw nga agurgurigor. Agkakapsutan. Saan mat nga gimbag? Kat agtumtumarmat iti agas. Ay lukaw. Apay nga rod nga italaan nga umasidag ka. Mabainak namin kada kayo tatang. Nga uray matayan ti asawam? Ay bakit? Mangirwar ka iti kwarta dita. Kaduan ta ni Ramel amang ipan iti asawa na iti ospital. Imbaglakit din, ta na isapsapa tayo ana idanon ti asawam iti ospital. Tano naladladaw, ang mga nuawan itan ti asawam. Jakmat ngamin amo anadingge. Nagbabagaya man ti platelet na. Imbag tayo na si kaso adagos na kiti doktor. Jaklakit di kabalan ang mapukaw ko ti asawak nanang. Tulong akong ngagtrabaho ti asawak nanang. Kaasimat. Imbaglakid din tanan anusan na ka. Nasaya at magta nakapagpanunot ka. Pangasim, manong mulong. Isublimot lang ti taltalonak. Nakapagpanunot akon. Amo ka makapagpanunot kan tumatlaeng. Di ka madanagan. Naibagakmat itinang ipatalunak, asublatan mutlaang ti talon, anyaman nga oras. Ang yaman aklaunay. Talaga nasingpat ka kanyak. Sikat ikabayagan anang talon iti talon ko. Isu asikat ti priority. Agyaman ak unay, manong. Imbag man ta nakapagpanunot kan? Nagrigat gayam ti maawanan. Nangrunan o emergency. Ay, doin tuloy ko kumaidi at tinalon ti taltalunak. Adda ko makwartak at pinagpa-ospital ko kanibakat ko. Ay, mayat ka no ti apit ni tatang iti napalabas. Gamga ko ta sa anak ang nagmula. Napalabas ko trimayat kumagasat ko. Manipod idi, saan kon nga inibatan ti daga ataltalunak, Mr. Lonely? Ket adala ta kwartak, anakadulin apang emergency. To'y pagayam mo, Ramil. Agyaman ak pagayam Ramil iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makonak, saan tayo kumaama dismaya iti biyag? Anyaman ti sumangbay a problema, sisasagana tayo kuma amang saranget. Ala, itultuloy mo ti aggaget. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Aramil, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Can musical scoring, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo